Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale Ushaqekile umndeni kubulawa ilungu lawo belusomabhizinisi ngesihluku. Amaphoyisa aphenya icala lokudutshula kubulawa wesilisa obeneminyaka engu-31 obekade edayisa utshalo ongenele ngabantu kubo sindisweni ngase-Everelem entathakusa ngolesithathu. Umfowabo okamufu ubika ukuthi obulewe wayekade esegunjini lakhe lokulala ngesikhathi kufika amadoda amathathu ayihlomile angena ngewini. Kuthi amadoda amabili kulawa amathathu alalise phansi ngeziso ababesendlini. Kuvela ukuthi lamadoda abesehamba ngepassage ebheke egunjini lokulala likamufu. La afika khona memeze eminyango amyalela ukuba avule. Kuthiwa ke avele asikhahlela izivalo abesengena phakathi egunjini lakhe kwaqala kwaba nokuhilizisana. Bagcina ke bemdubula. Kube ukuthi umufi udutshulwe ekhanda washonela khona endaweni yesigameko. Abezimo eziphuthumayo reaction unit South Africa badala ukuthi bafika kulomuzi abebekade bebizwe kuwona bafica umufi esevele esedindilizile kusofa. Lamadoda abesethatha kwasani ethathekayo endlini kubalwa utshwala nesamba semali engadalulwanga abe esebaleka nemonto. Okhulumela amaphoyisa akaZulu Natal uColonel Thembeka Mpela ubike ukuthi livulewe icala lokubulala elisaphenywa esiteshini samaphoyisa ase-Everelem. Kwabafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambeke evidweni elandelayo.